Every brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire. Halo, selamat sore. Sudah, Ben sudah ngomong. Kene. Main nelpon ding. Jengken, dok nawang ya. Aman gumi itu, nu udah perang-perang itu. Wah, gue udah gawat saja nih ini. Soalnya di perbatas liu saja ada konflik nih. Nggak nganu prajurit nih ini. Kalau perang lawan kene, negara lian soalnya di konflik banyak saja nih ini. Nu perang gumi itu. Nah, hati-hati kan, ayo mulai nyapa no. Nah, gua mau dulu nah. Prajurit nyelepeng nih, Bu. Pikir parkir, Pak. Pikir parkir. Blood